Kubatara kwa ngarama ya muturire guku bururi-ini gutigite Akenya magikaya na njira nene, na uguo ni kuma na mwihoko munene wa ati guthomwo kwa mbanjeti ya mwaka wa 2022 na 2023 ni guguka na kihonia kia naihenya. No ndumiriri iria yaheanirwo ni Minista wa kigina Ukur Yatani ni onekanire kwaga mitaratara ya naihenya, ona gutuika Yatani ni ateteire mbanjeti ino na kuga ati mitaratara iria gathikitwo ni ikurehe kihonia matuku-ini maguka. Kenyans are concerned about the cost of living and we effectively address this. We've addressed the issue of fuel prices, where we'll be subsidizing substantially. We've been subsidizing for the last few months and we'll continue to do it until end of June. Ngarama ya kugura bataraitha ni umwe wa maria marahinyiriirie mu Kenya, ona gutuika kiumia githiru thirikari ni yarutire kigina gia guteithiriria kunyihia thogora wa bataraitha nginya ciringi 2,800, na umuthi Yatani anireire ati kigina kingi gia ciringi bilioni 2.7 ni ciguteithiriria makiria. Yatani akiuga ino ni njira imwe ya kunyihia ngarama ya muturire. Last week we've allocated 3 billion Kenya shilling and we intend to allocate additional resources of 2.7 billion for the fertilizer to enable farmers to plant their crops in good time, to enable farmers assess because the price has been rising as a result of global issues which is beyond the confines of this country. Arimi aingi ni mahandite muno kuria icigo iria ta South Rift na North Rift kuria irio nyingi ciumaga ni marikitie kuhanda, ndona mahe fertilizer ria marahandaga. Riu acoka wauga handu ikire mbeca icio ciothe bilioni 5 mwaka uyu ungi mahe mbeca ciothe nigetha magikinya kuhanda matikanacerwo uria macerwo mwaka uyu, mbeca icio ndurekera no watinia. Ndeto igie kana thirikari ni heanire mitaratara ya kuhuthia ngarama ya muturire niyoetwo na ngurani ya kimeciria ni atongoria a kiuteti. Tutingiuga ati muturire ni ukuhutha no huthe biu. Ura tungiuga ni atiriri mbeca iria ciheanwo thiini wa budget tungihota gucihuthira wega ri, ongorwo ni mundu uri wathi thibitari teyo akahota gukorwo ni guthia kore dawa ri, koguo mbeca iria ngiagura dawa nacio ni akuhota kugura mutu na gwika maundu aria mangi mothe. Ngarama ya muturire na ndinonekana president wa Tanzania akiuga ni kuragia na gathina kuhoro wa kunyihia ngarama ya muturire ni tondu wa bare no ikuya Russia na Ukraine to niragituma maguta mathiguru, na maguta hindi ciothe nimo matumaga muturire itho thiguru kana thi. No maundu tunini Minista hutiriria no budget ni ithu tuguthondeka, no maundu manini maria hihi ndona Minista gweta hau. Wa mbere ni mitaratara iriku na ni makinya mariku maria turakorwo tukioya and especially mwaka-ini uyu wa githurano. Indo cia kuhuthira cia muturire hamwe na cio ni cukari, iria, maguta na gas cikoretwo cikiambatira thogora, na ona thogora wa maguta ma petrol ukoretwo ukinyita itemi rinene hari ngarama ya muturire, na ona gutuika Yatani ni aheanite kigina kiria gikuhuthika thiini wa sekta ya hinya wa kuhuthika kuria ona meciria ati uyu ti undu kurehe kihonia kia naihenya. The issue of fuel, when there's an immediate reprieve in terms of subsidy that the government will be undertaking every month, that's not futuristic. It's current and it's continuing and we are dealing with it. Solution igukorwo ri ithu tuhena food security, twatigira andu itu mari na mai mekuhota kurima, maundu macio nimo mekugwithia muturire, no tutikuga ati tondu budget ni yathoma umuthi rucio tuge ngarama ya muturire ati ni yagwa. Muturire wa andu ndukuhutha, warorongo ni maundu mamwe maria ndaigua propose ni maundu mararongoreria gukuria biashara nene. Bajeti ino niyo ya muthia ya President Ukur Yatani mbere yarikite itina riake ria wathani mweri wa kanana, na kunyihio kwa ngarama ya muturire ni umwe wa maria thirikari yake irarongoreria. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Gujiri.